Adalah penkret ibu ke kubur. Abu Trai mesti saya ingat keren kali kubur. Know the season. To tip yak ayom. Kasion ha kadot lo jangan. Ngam tip balik try berpai ngam tan. Abang nak syong tisha kawaipat kebentar. Ngidan mentah ayom kabadan kam kali ayom jangan jumpa penkret. Kijiu kidan nyaw teli ki festival ki feast ki jingle nyam joki. Man baki celebrate yakin nyau yakini ki jingle nyam joki. Kalau aja hakadi ka selap pertai. Kila pendak ki jingle nyam jong ka jing yai jong ka Passover. Ka jingle nyam jong ka jing yai lai mo Passover kato ka baki laptap tak senam ya ki kon Israel ya ka yin ka sem joki kalau Passover kalau yai lai kini kali jing yau. Ya kata ka jingle nyam joki la pendak how Jesus Christ. Haka New Testament lawan berpedap. Bahawa Jesus Christ belum Passover lamb. Udah utah, udah apla, udah ukuran lamprap jomblai. Pada senam je, ubat pelak ingin nak kejingap sekajingin. Kijiu ki por mesti aki celebrate. Dadap ya Passover kan nyam jo kajing lai. Kira-kira ya kan nyam jong ukpu baklam tiap. Leaden bread. Ukpu baklam tiap. Haka Testament kau temai lah pendap ukpu baklam tiap oleh Jesus Christ. Latap yuk udah ni perlu ukpu baklam tiap kalau baklam pop ujisu di ukpu baklam pop nanti kita pendap ya ka feast ke balai santos nam hadian kata bahwa ujisu ke balai de santos ni jingle nyam ke balai pada kadai ka jingle nyam jo kita ki on the first fruits dan ki so anu kong baki ai ki baso anu kong baro ak testament ke barem por mentai ak por jo ujisu lawan pendap ujisu udah deh musuh nengkong. Lapan dia pergi tu kijing lenyam. Nanta santos nam hadan santos ni hadian Jakarta. Bagi le iki ai iki so nengkong cuki cakap gajong belai. Kawan kata kijing lenyam juga sukot. Hang ni pada kajian juga jom mesim. Santos nam hadian ga santos ni hadian kijing lipat. Lapan dia wan ke Pentecost. Kawan ke apostol kawan ke ba. Sautli nak kijing lenyam. Ada pendap kajian jom try. Kaya kepasan, kepasan kaya kajing le nyam jo kajing puturai, the feast of trumpets. Syaingan kamu bukti mo sancel. The feast of trumpets. Kata kajing le nyam jo kajing puturai. Kidang syada puturai baka kini kita yo. Kidang pendap ya kajing nyam jo kajing puturai. Walau amba kajing puturai kergulung le nyam jo kajing bataus nyam ka compare. Hakasgi ka bakado san kau hajar tali kiturai ki pot pada sawa kari Israel borok kawai. Kita mana yo blay ki panat no blay ya ka pop kala joki. Kata kali ka feast of the trumpets. Pim tip lop ka banjia ka patai ki kiski ki banwan. Upol wang kuno engkau Thessaloniki kalau basal. Hakata kasgi ki angel ki sapot ya ka turai. Kita ki mayap ho kris ki nyami patchua. Kandan ka utrai usugan pa hasuin mening. Ka rapture, kajing rapno. Kalaban wan. South League kajing lenyam joki la da pendap. Kini ka basan mentang idang out. Pakitai kila da pot ya katurai. Kila da pot ya katurai ha Israel. Ki angel kilaban pot ya katurai hakan nunga kanu ka por la bali. Pek na lo kita kishin ki bajia. Baik pas kap kis ko sepi yo kapur katurai. Syawan wai kali jesa galap. Kalau pan riu katurai. Nanta kalau ke feast of atonement, ke feast of the tabernacle kita ki bakhado ki saja. Hadir jong rapture. Kaya gabang ban ong lape. Kila ya jam sisa. Nampak jus ngau ukum kani kalau komis ngau hapagadam ki kejat jong terai. Kajiwan ke jong terai kala jam. Nah itu ipi ya kawai ke kena nanti na jantia ke beriu ke bamani ke ba im ke tbejir nyam tre joka ke yen ke sam ke ba bale ke bet din klam ba pnya ke bet din klam kam tip siapa utrai jisu nanti na panaliar ke yo ipau yo Jesus Christ hapa college ke beriu ke bang tip yo jisu ke ba male ke nyam giru kom nanti po jantia ke bet din klam ki mama joka ke de nam pnya ke bet din klam ke yo jisu asyik tu lekat di Kijing jia kita sebut tenang. Full ni aku ikut segi karawan jengwan kadang pok kali. Kau pidai kesan doktor bawa kau yang kadai.
ngaku apa di keduk mepi on te tu pidan kam ayu la pidan kam jing doai nga sangi kali ni doai itu pidan kam ay ngaku apa di keduk pi lawan mai temen pasal hi adan ba ilok mayarung ke ka khna pi su thu si sai ka bor ka phala ka jong lei ka khna ka ba mi na ka ying mani ka ying nyam tri paka gitu ki blai thao ki blai jo ki blai khandau jo ki ba bon ka siam yo Jesus Christ para kajinya keren ki ba bon ni su thu si sai ka bor jong trai ba ka ka khubor ka ba utrai wong khilek am ka pa ju ka do yang am noru ka siu iya ki ji tho pao baru try wong khilek ang ya ban pen kre iki breu na ba ka jiwan ka jonga try khilek ang iki breu kloi ban prepare for the rapture ab ta ka jing rom no lo be ini tak sekri bare jong try pasha kat sa kabangale akwa ban rai ka khobor ban pen kre iki breu imdan ei ruam no batai la de imdan ei ruam no be nasi kuah bagi breu gen pen kre kilo ki bladap ya kompliang kilo ki bladap no ben sebe go joblei baba ka riu ka turoy ka no por baru saya ilan beta ka jing no turoy ka sa riu invite epi pilong ki riu play ki bisisha idea la ka jong ka jing em shokana man ka por em ba utrai no ek jing sola pathai ek jing thala ek jing bhapreu ka baro shua ba ka rum tu he jadi ka ya ka po tapi tu kre la ka jong jing tu ye doi atrai bo blei nga ngo yeme when you open the chat to kadin pana sa shisen kila yos koigi ki jing rwai jok ki kon jam na do ne msta pa do ta Baklara ikito anot jongi try syakhat ke chis nei ke jome yara pagin yos ngau yo kasur ke jome ke kapor sim tiu lu syakri bolet tambal botra tambet tep lut sapang jo ba jula ban yang taksi second ru landa te ke chis nei jome dan kameyo dan pen kre iki babon nok ta ka jiwan ke jome sibo ko jom play invite me one man si bakho jong play one na kisaw le shimti ngi bai ai ti ni ka po sa me si bakho jong play kadang Jesus Christ ka doai amen khabor ka bo play bu ka to lo chunga ka long na ka kitab jong Daniel ka no ka basan ka ba pila ju asgo barabor ya ka ni ka jiat khana berpikir baik kan kajing dia berbuat kan pulih kata kan ingin khat Daniel kalau pesan kajing tho haka kenro ubel sasar se mulat hau ya kajing khawai bakhrau ya kishi hajar nak kirang ba ajo ba ulah di wain nak mak jo kita kishi hajar ubel sasar do lamat ya ka wain ulah hukum man walam ya kita ki kheu ksiar ki kheu rupa ya ki bau nebu kat desa ukpa jo ulah la shim nak temple ke bah Jerusalem bos em bakirang ba jo ki tra jo baki tra clear jo ki ya di daki ndak konta ukila walam ya kita ki kheu ksiar ki bala shim no nak temple ke ya ublai ke bah Jerusalem Barus makirang ba jongo kitra jongo bakitra clear jongo kila ya di da kita kila ya di wine kila ya ro iki play ki badaka ksiar badaka rupa badaka nong badau nar badaka ding badau mau khakrasan hakatahi kapor labi pau kishen reati breu bakila tho mar persa ka ding per yang syarak halor ka astar ka kenro ka ye muslim barus mulai yo iya kata ka benta ka khti ko tho ndak ta ka Genda kentaka khmat usim kala kelabak baki jing perkhat jugu kila penkhus layo baki mat kesegai jugu kila ki baki khosil jugu kila ya tengko nan puli ki khat ki basedin ki bakhat du kat khat ba apusan dikani kalong kata ka jing tho pada tho mene tekel oparsen kani kalong ka jing batai mene ublai ulakhenya ka hima jome bolopen wai ya ka Dekel la theo yame bala bishar yame ko Belshazzar la theo yame ki tarajur bala shem ba meduna Paris la penbenta ya ka hima jome bat la IT ya ka hakimit pada ki Persia
Kat ka balai pau. Hakatahi kamit that very night. Kamsim day la syai. Hakatahi kamit la penyap yo Belshazzar. Baru Darius unang mit ulas yo ya kata kahima. Ang kaktiin ka jonglay. Kadi ka bentang na kaktiin jonglay ka petip ha. O Belshazzar la padlong ka jikawai ko musim. Apa yang kata kaji kawai ulah hukum iki breu ban wadra ya ki kiu ksiar ki kiu rupa. Kita ki kiu ksiar ki kiu rupa ki ba ukpa ju ji siapa ju une bukat nasa ulah wadra akapo boleh hatma ya ke Jerusalem. Ulah shim na ka temple ya ki kiu ksiar ki kiu rupa wadra ru sa Babylon. Ban loang wadra itu ki kiu ksiar ki kiu rupa ngin ya di wine daki. Ulah ya di wine ulah ya sobha. Bala mani ki blay jo ka ksiar jo rupa pada karnong ulah pentit ya kata ya ki kiu ksiar ki rupa. Ha kata ka por lami ka kti ha ka kendro. Ka kti ha ka kendro. Ka kti ha ka kendro kalau ka jing bishar ka jo blay. Kata ka kti ka pen pau bala dap theo yo la dap bishar yo bala syam bala duna. Bapa penjat ya ka hien ka sam ju ya ka hima ju borokaway ha kata hi ka khlemat. Kani kalau ka benta bagi nak tian joklay. Ka khubor ka baka kwambu ang ni kalong. Ka jingel ekay bat ka bakentang. Ka jingel ekay bat ki ay ki bakentang. U Belshazzar sim ulay ekay bat ka bakentang. Ulay ekay bat ublay. Nginya pecho khdiat ki ay ki kiu ksiar ki kiu rupa. Nkiai kini ki kiu ksiar ki kiu rupa ki ba u Belshazzar una pendan kami ki ha ka bayadi wine. Nya pai syaka kitab jong Leviticus kalanong ka pra kat khat ka basipau sya asko aswa ka ktien ka joblay. Leviticus kalanong ka pra kat khat ka basipau. Ndakom ta u Moses ula syum ya kum pnyang ka jing pensle baru la pensle ya ka tabanakal bari ki ai baro ki badan haka. Bat ula pen kentang ya kiru. Moses usyam ya ko penyang dia pesle. Ulah senrek ru ya kah nyau sien halor kaduan. Bat la pesle ya kata kaduan bat ya ki jingbo jongka baro. Hang ni bo ble ulah hukum yo Moses. Ban pen kentang ya kata banakal. Bat ya kitar kentup ya ki kiu ksiar ki kiu rupa. Ki ba pendan kam ka jing le diam kata banakal. Ublay wang senrek ya ki dah kom penyang. Ya ka temple hadu nyau sien. Kentup ya kita kikiu ksiar kikiu rupa ki badan haka tu temple. Mendai tang kata kat ka bakhat sao. Wang shim sai kasnam kat ka bakhat sao. Hang hadian kan dia penwan ka khamat yang masih lengrau jo ka jingkinyar marka pop. Teu Moses hadian la penyap ya ula shim ya kasnam. Bola penkentang ya kaduan. Ndak kom tahu la the ya kasnam. Hatrai kata kaduan. Bola penkentang ya ka man penlong ka jing penyasuk halor jongka. Kalau baik, ublay ulang yo Moses pan penkentang ya kata tabernacle, bat kitar baro kibadan apo juga temple. Kentup ya kita kikiu ksiar, kentup ya kita kikiu rupa kibadan hantang. Pecucu Hebrew kalau nggak bakendai kan kalau bak akuai. Nalor kane ulas senrai halor kata tabernacle, bat ki pliang nyam baro dakas nam kumju. Kalau baik ngisau tu namar kata bagi ki kiu ksiar ki kiu rupa kini ki pliang ki balapan kentang kenang na kabata ka jing syakri belai ombet banyale kai bagi tu ki kiu ksiar ki kiu rupa ladapan kentang ya ki ladap senret ya ki dak om pnyang jok ka jing pensle ladap senret ya ki dak om pnyang dak asnam jok masih lengrau kat kom ka jing batai ka jok belai Jehova. Kini kikiu kiba kerpang, kikiu ksiar kiu rupa, kiba teman pendan kam dah kajing mana belai. Henry Belshazzar, kajing sekau sarong nak pada kajing someng jogo. Namar baudan kaspa kapeu, namar baudan kabor. Uyare persya yo belai. Patiau satia, ya kata kabak kentang. Upen triet ya kabak kentang. Upen ya di wine dah kita kikiu ksiar kikiu rupa bat kata kadai ke insult ya boleh kata kadai ke jin petrit ya kabak kentang kata ka jing le kai jongo badu boleh parlo be jonga u Belshazzar u le kai bat kabak kentang
Palok bayit. Bon na pedeng jungi ya gini-giski. Ngila kelalong gibel Belshazzar palok. Pilawan angko temen basan dokter. Kumdungan long Belshazzar mga. Habang awan Diyos ang ilap magkapor. Nga wai kuayar, nga pendap Yesus pulis tang ay siya kakam kajublay. Ngale kita hoy kita baro kilang badan kam. Ngre la badan baro na preng jongi. Ngila kelalong gi Belshazzar akma jublay. Ngila lekay. Pakai gi bakentang. Kadang sibon, kajing patrit ya ka bakentang. Hagin giski gi bakado. Kadang kasi lekay, bat ka bakentang perlobe juga. Penya kano kadur o Belshazzar ulapan tiet yak tu kikiu ksiar kikiu rupa kibalong kipor kibadei kibalapan kentang sioblay badai na kata kadaw bakalap kajing bitar kajong oblay yo dai na kata kadaw bakalap ka tu kajing ni juga kti yak kenro kajing bisar kajong oblay bakajing penrem kajong oblay yo Belshazzar nabar bawile kai bakabakentang. Kalau bayi cuan perkut ngan mi nak nang ni hadian juga dia jaseng. Ngaku aban perkemau ya pi ka bayi kajing shisha. O blai jogi. Umdei tau blai jogi jingit. Kam kot tak blai jogi jingit. Udei ru blai jogi ding ke babam do. Deuteronomy saw arpo saw. O trai u blai jogi ulang ka ding ke babam do. Walau blai batut chen. Hebrew khat arpo ar. U blai jogi ulang ka ding ke babam do. Pimla lekai, sia lekai, badu blay. Ko Belshazzar, memla lekai, bat kabak kentang. Hapa den gajing syong ship jama bat ki parla. Hapa den gajing syong ship jama kaya bam kaya di bat ki lok ki jor. Hang tu hayau, hang tu apa dukan. Maya bam ya di ye bat hala ki basnel. Mem tip satya, maya lekai, bat kabak kentang. Metepler kan mi khtiya kan ro marmar kan ban ke penrem ke joblay kan man ke bitar ke joblay la ben pai kloy joblay o Belshazzar ula pentiet ya ka bakentang tong nya pet khendat hakano ka rukom o Belshazzar pilaban ya ko temen basan doktor no khlam hakano ka dur uni o Belshazzar uyele kai bakentang Kebanun kong, ubal Belshazzar, uhaba udi yang kita uladi nak kita kitar kibawan nak kata banakal, yelekai shwa bakatampo, ulai lekai bakata banakal, kata banakal agak tin kajong belai, beladap senret ya ka dakasnam, ya kata banakal, hendak lasyam ya kitar dak kata banakal, bakla pendan kam bakala ya ki, ulai lekai bak kata banakal. Ulapan tegit ya ka temple ya ka tabernacle kay ka temple kay ka tabernacle kabankong ka tabernacle kay ka jaka ka bakibriyo ki bani yo blay kay ka jaka ka bakibriyo ki wa ka khmat ka jung blay ki wa ka khmat ka jung try panod panyam khmat jung blay Palapi ka tabernacle kay ka jaka ka bakibriyo ki mani yo blay hakaban sim para ka jing shisha Pikir mau ya kahana, kabapli, apa yang kijing kabakai gendo, kabyo khon yo khti satya. Kabalong gibabo na ginigisi, gibado na ikajing kerhu joblay. Kahana kalit kiyo siya sa kataban na kal. Banod baniyam makmat joblay. Katemple kataban na kal, kani kajaka kabakibriyo ki mani yo blay, ki ro yo blay, ki shakri yo blay kaban sem bat kajing shisha. Ndray kay kabagyo ginigisi, gibakhado lambe. Kadon kajing petriat ya ka temple. Kadon kajing petriat ya ka dia kerukam mane belai. Kajing mane belai kelalong ka batang nasla. Kajing mane belai kam long show ka bakejab belai. Kelalong taman pendap ya ki program. Taman pendap ya ki niam ya ki rukam. Ka bakam don show kajing luat jo ka donot. Kajing pra jo ka mensem. Ngim don show ki omat ban pe au try. Habang irung ka temple. Kim sauto show ya ka presence. Kajing Holy Spirit. Ngim sauto show ya kajing don kajing mensem jong belai. Namar bala shop ya ka temple. Dakil air jo ka perkai ya ki kiski ki bakhado. Pilang bayit. Kiba bon ki temple. Ki along ta ka jaka ka je kendo lang. Maaf yang kiba bon ki jaka. Pinrong pim sauto show bakadai ka yemane syakri belai.
Masau tuo siya ba ka tsaka ka magkantang. Naman kaler Babylon, kaler Perthei, kaler Jezebel, kalarong siya ka tsaka ka magkantang. Pi kayo ka tsaka ginikis kayo labay. Pi piyos ko ita ka LGBT, kajing gay marriage. Mahapin nga nakadika tsaka ka magkantang. Kaya po same-sex marriage, katay siya lang. Kastay siya nisap ni, kila penderung na kisaka ka magkantang. Layo tu ingi dan pastor rangba antai po sep ni pastor rangba bara ya kalama bo kalama jo kan diciti hapo ka hai yeng ka jo ki endorse ya ka bacakhlia ya ka batrep ki babon ki yeng bane sedai seri sep ni parlemen kala rong kaler pertai kaler jabo kimio shoyo makaji mane play ka shisha ka download ka pat ka luet jo ka be kaler bi jo ka pertai Bagani kalau kadur juga sekali kita khato, wa Matias ukuran Matias kalau kita arposau kita khatsan, kajing ijli kita penduk, the abomination of desolation, kata kajing ijli kita penduk, kaler Chris lamler bau Daniel kalau nong kitab Daniel kalau kita khatway kita lifeway, kita khat kita khatway, kaler antichrist. Kaler Chris lamler, kabale belay lade, kaler bandrung ka tampal, hakati ka jaka ka kantang, hadok pulpit. Kaler ka patay ka makom kata lang baye. Kala siya seri saki, bat sen kalaban poy siya ri ka jongi. Wek ka hat pila baye bangin husyar. Bangin mailat, yung giler juga patay. Yung giler juga Babylon. Yung giler bi juga Jezebel. Bakat penduk yang kecil syamat serem jogi kata mabagi dan hata yeng kacau mulai ay bakawai ka mesem kebarung ka tampal kan mat ya kacil dan kacau mulai kan mat ya kacil pensle kacau mesem bakawai jong mulai palok ngidana kisgi kibakil RB kistaman pentrit ya kacil syakri mulai baka dikal kan sawan ban be syakri bayi jogi kata kadai ka raya isay kita kandan ka compromise kandan ka sing menjur baka patay hapan yang menjur lang baka patay na kapta kibabon ki issue baka di kata kapor baka parang ka jo play ka yang scam barang ki Shadrach ki Meshach baka Abednego kaya kata kapor kabagi hapan testify nyaman saki bagi day sisaki beriyo jo play laka jia kalong kabalong bagi na mailat ikil juga patay bakin rug haka jaka kabakentang jibal syasa yulekai baka temple kata tabernacle kabalo ka structure ka jingtay kawai pa ka tabernacle ka temple ka rig ay piteba ban kongkoren lai kadriyo hato pimtip baka met jopi ka rig ay ying syong ka jo masibak ho jong bulay ka met jong apa jopi rig ay piteba kata kadai ka tabernacle, kadai ka temple, kada utray. Parla baye jonga, kamdei kadai ka met jonga, kamdei kada ka met jopi, wala sutu bakla la baye. Kadai ka yeng syong utray. Pinaparay jingken naman kata, hakaway kasi pile ayu ya kadai ka met habare, lani habapaw. Pibla light na kaway kasgi pinhapan yeng ban ay jingken habakan pau kakti hagakan ro parlok bayit kaladan si buntan kajing penjot ya kadika temple ang utray ladaw nunur penjot ya kadika temple yauta ublayin sa penjot nga chuslo siya kay bahayay tay sentence tay lain ununo pa destroy ya kadika temple Yaw tahu ang play. Sumong ngalaban penjot, ngan penjot. Kabarti kira, larang yelekay, bakari kamet ka jogi, kabalong ka temple, ka jotray. Palong bayit, kaladang tan sibon, ka yelekay, baka temple ang inigiski, kibakado. Kibabong kikon samla, kilapatriet ya ka temple, haka ba, haka di, haka drugs, haka kiat, haka aurea. Kari jongi kalakan ray palat
Kikon samla, kibasyate, haka drugs, haka kiat, haka si auria, haka si lejubor, ka sexual immorality, kalakanraitan, haka di kari te breu te play. Kari wala mati ka revival. Kari wala try wala daw la care. Nakaklam naka-alien kinang snail. Kari ka judge mereu. Wala mati kay makraw jo play. Kalangop hakiktiyo setan. Lapan tiet ya ka GM jo kimapon ki rangba. Contagion na kami kalok pa. Haka bam, haka di, haka imso ba ka jing aurea. Palabed. Kapitip HIV. Meghalaya number 1 na India. Kajing kenray yung HIV case sa India. Kakampuan pa Meghalaya. Number 1. Balay Meghalaya. Kumno Meghalaya. Kiyeng mani kibon. Jeng sakri balay kibon. Jeng sayalap kibon. Kruset kibon. Balay HIV number 1 na India. Palok. Kadon sibon kajing patriet. Habari. Yang ka temple. Kadon balay. Kadang sibon kajing aurea, kadang sibon kajing thala, kadang sibon kajing sate akan drugs, akan giat lebih usaitan, ulah teh, ulah kom iki bon. Kari kajangi, bangin tip kay banura, kay kebajian kalaway jo kari, kay kebajian kalaway jo kay kasam, kalaway jo kari magkajat benriyo. Tingam tip saya kan poy lapit, tang kajing kemen, tang siya tayo. Midang jikar men surah bayi juga. Kajing kemrei HIV piatip ke AIDS lah. Kare kajing pang kawam la asyaban sumal. Autoimmune disease syndrome kawam la aban sumal. Katakan kemrei. Iya kira kisi haban tes. Ya ki pregnancy haban long compulsory ban tes ke HIV. Hakal lang kare kajongi. Kiri ki peti ke. Laya kai. Bat katambal. Abang yele kai berkatampal. Kadon kajing mga kabasyak kay paralbayit. Kadon sibon kajing penyap akhirnya kiski. Kadon kaswapay iya kajing penyap. Ngi kajing le jubor. Ngi ayu akhirnya kiski. Ngi ka red case. Kajing kendrai juga red case. Ki pokso case kong ipig bang manay kala kendrai pala nakali ka rite peryo te play. Maaf ya nga. Teng-teng nga perkat balay. Pagkapartay ka isi ya ki Kristan. Balay ki pagkwaban persitom ya ki Kristan. Kaway ka daw kalang ngimsimim katlong kakten ka daw ulay. Lese ki periyo ng tinali India ki daw pigwa ya ka corruption. Leche tayo sa state Meghalaya. Kari ka state ya ki Kristan. Leche tayo biyosyo ya ka percentage magkapon. Ya kren percentage. Kwa corruption, baik cetai. Baik HIV mana membuat tam, baik cetai sama buat kia mana. Ketai kejaka, kawadan jasa yalap. Baik cetai aurea kecil thala kecil periap. Baik cetai lebor, kecil bot jadi pokso kes. Baik cetai Meghalaya. Wow. Ini kalau kau bersyurkai hadu kata-kata. Keladan kecil pentit kau bersyurkai tan. Lebih. Lasi dalam perang jampi gimana nahang ni? Lasi pila pentriat ya kamet jampi lapit. Hakan nur, ya kanu kadur. Hakan nur kanu kapor. Mendapat trip pulang bayui. Pila elekai, pat ka magkatang ka jauh play. Invite ya pila pit kelak babat kulay-kulay. Siya akan mi ka keti. Hakan kendro. Ndalami ka keti hakan kendro lapit. Batman condemn you be. Ladap. Dan porsyo bat kalah ka bamod. Ko ba kokong. Ko para samla bayit. Ngayalap na ni na jurong. Nagani ka jaka magakhat you be. Kibasyate aga drugs. Kibasyate aga kiat. Kibasyate aga jiauria aga jitala. Yang jod aga kerteng ka jong Jesus Christ. Kali ka maraka jing jod ka jing jampi. Kamara ka jing jot ni kayeng kasam. Kamara ka jing jot ni kasyong kataw ikari baka jay beriyo. Baka jing jot ni kajing jabihan tujok deng sirkay. Lamdapi kelak ka mamut. Naman ka lap kajing bitar jong blay. Laraw no
unur penjat ya ka temple try ngan penjat yo pala bayit kilan sibon ka penjat ya ka temple por bakadang lak sedang lit puli medical parlok juga way lit puli engineer lit puli engineer hadir ka por ngalay siyang baru try ka sedang kendai spa prapu kendai apa Delhi apa hospital apa blay ulale ka kamba ya ka kibi jonga na ka pangkansa apa ki doktor apa sekolah ka kibi jong me kilira no apa diap no apa sitayo ngalapan po nakilay kenta ba idi lay kenta la dien sa hospital usam la apa sarang ubang meng ubang judway ngayakit ikakam jo ka palang to ka por dan ha palang ha balki or Germany or skatri in the shule ta deprokam kajingin ka priet ka jakliya ka jabo ka jadai baru play kata ka por kala ya makhamat jong play hang tay hadin hospital kala ya ngalapan map no play palo bait kata ka por u play ula penkia enga ula penkia ka kemi jong ana ka jing pangkansa ula ai ban ime jong sakat sans nem naman ula ikakamba apa ki professor nanti ki ong kakamba ko pelang ampat ju iman menur bau tumor dan show nakakpo jong ka kemi jong ilawan pai nanti ikit ke airbag sakadiang sakamon kabalik nang nira bara bedya dapoy nanti ki brio wow kada ka kemi doktor no klaw kadang em kemi doktor no klaw kadang em beliau ai ban em sakat sans nem kebriu ke manang bom nang abi ke manang tambah diam makaman cople ke kemi ke bacau tak ki umat man ke setiap namta juga ki kon yo badai ki umat juga kemi penuh yang aban yang menyalap juga gospel bagi Yesus Yesus Kristus sedang kat kedai sebab prakondai abang nanti ke kursi yang maulai kalau mare syakhat pan IT di Utrai ban perpau pajba apa ke sekolah lain biar buat para doktor kalau sekolah lain yang pan buat Utrai bakal kapor lapar siang bersyakri yuk kena ngali ang yun yung perlok biar pulih lang ang perlok juga bila sedang bangga pakikiat nga masyang layat kung to pahai no api kada kalenti ka bomlong ya no kalenti ka batmai kada kalenti ka bashisha pinmat ka jing suk ka jing man na ka dolor kini ka jing so pa patay ta pikilong tang sipor wang ya piwat patay sta pilot piwat patay sta piat be kum to se nga nganja na kada kalenti lalong engineer na bila sedang buat ka pisa buat ka perlok prajon sa kaway ka por ngalet biang ka por la pitayo ha umshu pilong me kila ngani bala patot ngawam me kila ya lama me lisrus nga takti nga ngatan ka jong kalenti juga ngadim mga kalenti ngatan ka pisa don kilo ki jot ngatan siram enjoy sabat ka patay ngan sepek pa hadin ngalaban kalama mo hadin ulape engalanta tak arpanay hadin poy sa velor elok balay ko ta duailam sentra juga utaw perlok bebe nga hagpon ban pay sa utray balay oh ya mapfun layo cirrhosis jong liver wala fail shen de kita o perlok be nga nganduay nam ta jobi lenga septing na marba pikbat kelan dala popsen bimot pay sa balay dala mati ki cingcar dala mati ka bi pero pay sa balay nganduay pinam ta ka cing penim ya ka bensin ngam tip su ikam mat ka jompi pitip lak bait tang kedat por hadin kata lalit no nakadik patay lalit siya ta kayeng ta kabas gausi ngalasyong siya ta syarut pagkabangan ang don hang ta kapat kemau yang yo job lai penrew landong kat lai kat sao job lai penrew kat lai kat sao ko ang kiba klan play yang ka dodot ikan show yang ka cing pitar kiwa setia yang ka cing yarap katkat ka bakhasaw kiyap habadang samla they die in their youth kiyap abang patdaypor balik kiyap abang patdaypor namar bakiyale kay bagkabakantang bon gari jugi kala dono ay kibadang samla bon kikon samla kilayap lam daypor ngam kren yung kibayap hok siya hoy dal kapor kabaw blay ukhat yung kibadang samla rin kibabon majority kiyap naman bakiyale kay bat ka tampal yang kane kung doktor ngelalap yang kacing shisha alap bak kacing bitar kacau belai kalap larap yele kai bat ka tampal waradu mata kane garang tayo kacing shisha
Kita pun kita nang tempo kali kita pangkat sar, berkeli bahai kecil joki, kecil kita thala thalai, kecil joki kita paham kecil ti soba, kecil joki kita thala joki kita aulia, hak por bersait berklan por bedang samla, ngam siau don kamplay, oh ngadon sibon ki program, guyat kamu sing samla, ngam don kam le IT, ngam don kam kelar babot, ngam don kam le jesegelap, kita pun kita komta kita kisah lape. They go warning you pilak. What you let guy? Berkembang. Kali kasi. Ngakor makan ngam makan jemput perkata kedua lo jepi. Kamet jompi. Kamdei ka jompi. Perlok. Ngalog pina duk kapasdan. Ngadon hang ni kali tak miracle ke jutrai. Bapak kamet jonga. Kamdei ka jonga. Dan buon ki baong ko tum san doktor nukra. Wat persitong tani kamet jompi. Pisuma re athan sene sapai lecture sengalap. Kidon ki para doktor ki mau ngiting ya ras ken si Sunday. Si Sunday ting ya ras jai pe television di coffee jai. Aram. People le kul mali mare sa dong pendek ni mare sa jai dia li mare sa boy kan sakta ka ben jopi. Perlu kete ka ben joga ka dei ka joga ka de ka temple ka jogu Jesus Christ. Kan betul ya you, ladang take care sumari kali kabet. Lo try sumari ka, sam si separ video. Ladang try utay kayeng. Kiminat lenay kimatay ka. Teng dan pakibreu, kibala sumar tani ni temple. Ngakren ni kibreu kibala le bom sunyo ka temple. Ngakren ni kibreu pakibala apu sumar tani ka temple. Hadu bata lejer senglo teh pe shoka peneng pi teh ka peneng kum dia te ka tia shopi ka ka kli jong ka sukia te lejer senglo am shi bedamia teh ka ka khat pi ka skai don ki brio ki maria tiat baje las lam pang ka khale maria tiat baje ase nak ta skai mio lejer seng balai adi lak ta skai maria tiat baje o kolong ta balai tiat baje ase nak ta skai usai ta nu kawan. Pengadon way bahiyang la jong baca aku ta. Lale sile aku ta ong male jesen galap ngau. Ong le lakular tang shu ong le no lakta segai lakta kli. Ong pi aila do mun siyo bomban mun satre si sai bi. Un sakawang si sai bi. Pan maaf no bre pangalakum keren ni kitien ke bang kham ko. Balu pli yo si sai ke pang ke besar kai. Hadung dai pai wada hadung le no na ke pertai. Utrai maaf yang apa lak. Dengan keren ni ke jing si sai telak be. Teng ilaya sumar met tan sama palat. Ngente baka mek jengi. Ketika temple ke jong trai. Mengapa ilok? Yang mare sisa kini kisngi. Nakawai ke presbytery, sikawai ke presbytery, nakawai ke district, sikawai ke district. Ketai ke jainti ha ke boy. Namun sandi kita man nakalang toa district. Kejengki ke jom siapa ku jom lehang teh halang toa. Pisawat. Mengapa ilok teng ya tai sisa. Di bangat penye ilok bukling ya poi yang teng ye poi si beje ar beje demiet ilok persai tang step la school hikai school pos advance nyo si teng labi ngi plai e ba ju thai teng ye tia tang lai tayo tang lai keta mlai nya mare na ko jaga bak pesisha ya ka bible ka bahem ka bible ka ktia ju blai ngaim na ka ktia ju blai ka bet joga ka jogi Kamdei jogi. Karena temple ke jong Holy Spirit. Ngakat ye pi ba pinri kentang nado mentah. Nado telit ba pikren. Nado kikmat ba pipet. Nado kiskor husiar para sama bisa skor ayu. Piskap itu kijing ruai pertai pisa syate hau syaitan. Pipet iki baca klia pisa syate hau syaitan. Kaim ka syate taki khmat shwa. Taki skor shwa. Ka skor hau syaitan, ka pet so ka kner ka kti. Sa syate sa khum syaitan. Husiar! Balore husiar! Warai la hau syaitan. Punya jaka kijing jompi. Paul wang present your body a living sacrifice. Rong kara. I think I can make jumpy. Come get it kiawen. I think I can bang jumpy. I think I can jumpy matagasi. I think I score can jumpy. Lapi sa score tadi kayak baca clear. Iki kmat lapi pipet baca clear. Tadi WhatsApp yang itu scroll mag say I think I can jumpy. I think to lead jumpy show try.
Ai ti gini kejap jadi. Try siya may kalong rediyan juga. Hindi siya mabail. Christ, will po juga. Mesti berkuat kontrol. Ya kajing yang kajapi. Labi, kadang sibon kajing pentigit. Ya katampal. Ya kataban ka. Mga pila dan sibon kajing pangsniyo. Gimami yakin ikipor. Naman pa kibreo. Kila pentigit ya katampal. Kaya kabadya, kabanay match. Mansibs na kabanay match. Arajar ka arsaw. Hantay ho Eiffel Tower. O Tower po France. O Tower o tumat makrao bahawa juban ki. Tulis na saurang kapartay. Kibriyo na saudang kapartay ki na saudang kay tsaka kaya ekben ng tayo po Eiffel Tower po France balay. Namar bakaan kalapenlong kalasya yaki ban le abortion ban panhakun. Kaan kalasya kalong legal. Oh kaya kemen ban enjoy ban kapartay ban panhaklong. Oh kaya kemen ki enjoy kaya rak na ki plakat ki bahe how to what Eiffel Tower po France. Kita ako muluhang ta my body my right. My body, my choice kyong. Kamet jonga kani ka hok jonga. Kamet jonga kani ka jingjit jonga kyong. Ngalaban le kapaman ya kamet jonga. Ngalaban in kapaman kani kamet jonga. My body, my right. My body, my choice. Ka slogan ng ipaw hajan. Kiyali po France. How Eiffel Tower. Siyan kani ka katiha ka kenro. How benai Oktober lebih kebau arajak apusau. Kawan ka Eryong ha Eiffel Tower la rat ikita kibreo paro kantam yakitu kibreo kibayat mani yakiblay tao to kapatay kilayan lenyar kita kiju kibreo kiba my body my right my body my choice kamet jonga kabaman kamet jonga le kabaman kita kiju kibreo kiba perta my God my God my God my God please help oh God please help Ablay! Arab! Ablay! Kiju kibreo kibele akay baka temple. Mami ka katiya ka kenro. My God! My God! Masyapting yung kajya ka badya Proverb iwe apupra. Proverb iwe apupra pe kong gumno. Hang takin kot kerpat yang ringan om paiktin. Kinwat yang Kinom siyam nga. Kajya hay, naroon lang yung pertay. Kan sapay ka po, bakit taray! Balay ko na yung kajiyam dyan nga! Balay ko na yung kuhon dyan nga! Balay ko na yung kajiyam pang cancer! Balay ko na yung kajiyam pang kalairan niya! Atray! Yung tray ka. Kinkot kerpat nga. Nganong paiktin. Kinwad nga. Kinom siyam nga. Balay! Katkot ka ba apusaw? Ngalakot de pim chim tre. Ngalakot de pi. Ndan ba tre, panuan siya nga. Ngalong tawan hanga pigi batat bakya ka jikit. Hakapo ka biang mdan batre wan, dakot IT mdan bawan, dan tak sipaw katsan apumut. Katpoy ka po jong proverb iwe aku pra. Warning! Warning! Jimaham! 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 Kasi mapoy ka na jing sama. Jimaham! Wadilekay! Ba't ka magkatang? Wadilekay! Baka metopi! Wadilekay! Balulay! Kanpoy kapor! John kajing babi lopayin. Belshazzar! Wilekay baka temple. Pilas mo tu? Kung no wilekay baka temple. Ngamtip ka nung da prej piki bato. Hake korchapi. Kung no wilekay baka temple. Pilas mo tu? Kung no mangiru wilekay baka temple. Kabaan! Uni uhipote bukat nasa. Upentriat ya kay, wilekay ya kay. Upentriat ya kaslam. Wow! Kung no kumta wilekay baka snam. Kung no gilaban ong. Bong wilekay baka snam. Leviticus 5 yang sekaju kalang nong. Leviticus pralan nong kakabakhatsan. Moses sa dinlo penyap yung masilang raw ula shim ya kasnam. Bola penkentang ya kaduan. Ulat he da kasnam hatray jo kaduan. Moses la penkentang ya kadaban kalay da kasnam. Jong masilang raw. Baru Belshazzar, hamaw yadi wain na kinigikiyok siya Europa. Kamot ayu, uyalekay, batkasnam, nakabalapan gantang, ya kinigikiyok siya Europa, may ka-temple barakaway. Nasuman ang
Marcos im Nebukadnezar Kamper me krau kano Kamkare kamper me dadbor kano Ngakwaban kren na ngay kajing sisa Mele kay bakasnam Memetip lem ngay kasnam akmat jumblay Kasnam kani ka bakodor akmat jumblay Ublay upay ya kasnam nakikmat kibaper Parlok kalau meditate pa kung doktor kajiday bakasnam Urtraw lang ay nga sibon ki revelations kajing ito Hakajiday jog ublay bakasnam Ngayon ibaw ublay upay ya kasnam Hakurukam kibaper Naruka keperi dan bikin mau habu adam makain kira lepop bantap ya kapop jo kira haban peniap yo merat pensim itu kasnam kata mo haban peni ya kasnam kadan banta yo merat haban peniap kilendo kila kam no haban peni ya kajing maaf ya kapop jo pai ba kisim da kasnam jo kulang berat Moses banglait na kajing nakatuka kalaya jing ya penengkam da kasnam kadan kador hamat jomblay Kado hakasnam u Jesus Christ. Kasnam kama kelempop dia. Ukon lang berat jomblay. Upamaya kasnam. Kama loy kama kodor ano lokal bari. Bagsay. Yaw na doktor na klaw na papunjat barbara. Bagsay. Yaga. Bagay pilap Om nakaingay ka masak magsay niya ka pop jo nga ba jopi. Dito kasnam. Ukulang berat jomblay. Kasnam kadika jingem. Ngaim kumne naman baday kasnam. Panublay unyo kor ya kasnam. Belshazzar. Habang may kaway bela sobha kumto. Metip na may insult ya kasnam. Insult ya ka blood. Nag-respons sinyo ya kasnam. Namalatap sanrat ya gitu-gitir kita na kasnam. God is God, Belshazzar, melayalekay. Bat kasnam. Kalau ka ba babayalekay bat kasnam. Baro ang ilalong ki Belshazzar kinikisni. Kung nung ilayalekay bat kasnam u Jesus Christ. Ngasko siya kay tabak. Hakajing na jalap kaleng saudong kum na ngayon ibapun kilayalekay ya kasnam. Kilekay kum no bakasnam da kamakim tre ban kalakamot ban sim ya kasnam u Jesus ban sai ki pop joki kanen god upay lang jo ka presbytery sibet da kot ay dia ne kat no dia dalang ni bon kilit pai be siye bon kato ka jinglet pai siye klamai ti pi insult ndai yo no kran insult ndai teman basan ni pastor pi insult is the blood of Jesus ya kasnam ko lang prat joblay Naman dan way ba pop dan way ba hop manam bara ide dan pop gila le pop akan dur kiru kam per pagi dan kam manjai site ngaswa perman ai wan jala pang dia ngaban kalah mamut man kasni mau po ai die every day ngayak man kasni man compare man siam ya kasnam jo try kembang itu imei ngai mare chakawa kalbari man kapor ngai ji ya kawa kalbari Orang ayo Allah, raja saya hakas serta kemakandai pau kena pesan sedang bro. Ngan yai ji kawakal beri. Yai dan kaman buram ya kasnam. Kajiwan jo pisah mat pi buram ya kai. Ya kasnam. Kajiwan jo pisah mat pi otrai. Ngai ngu ya me ya kasnam. Ngaji usku iya ya ketu jirwai. Thank you Jesus for the blood. Thank you for the blood. Thank you for the blood. Kumulay si Bon na kasnam. Kumulay si Bon na kasnam. Ngayon kisang nakita ito ko jirway. Jirway ko supang. Thank you Jesus for the blood. Palabayin. Tangdan bun kibele akay barkasnam. Hebrew si pawar kunay ko ang kumno. Kila yu apo ki kijat yu kuno blay. Balanyo pamkud ya kasnam kajutang bapalkud yu. Kibabun kila yu apo ki kijat. Yo kono blay, kumno piyo kibreo yo kono blay. Dakabaki nyaw bomko ya kasnam kajutang kabapko ya ki. Kumno ki nyaw bomko dakabakim tre ban wan IT lade shau Jesus Christ. Kim tre ban jigi ya kawa Calvary. Kim tre ban ya join ban kibreo ki jo blay. Hakawa ka jo besema ko jo blay. Hakawa Calvary. Kiso sarong kiso meng. Kim so
tak kamayos ka, tak kamatip, magkiminang ni, kimaduno yung kapor, yung kasnam, kimaduno yung kapor, yung kajing polite, kimaduno yung kapor, yung kajing tim, kapalaman na kajing junkie, kiduno, yung kajing kaku, kidu ba di kapaning, na malalapin pay soblay, serious, very serious, pilekay bakasnam, lakbayit, lapitip yung kajing shisha, lapisuto yung kajing shisha, pinjin dawan maray siya kajat kadin na. Man naman ba kalas uto ikating jing siya. Man bayo aja sengal hap kaso bakan sumare bayal di siya kajat kadin na. Nga shifting! Yung aha maka group! Kabayale akay makasnam! Ngam kwa badan ka group kabasaw sarang! Ngam kwa badan ka group kabasaw meng! Ngam kwa badan ka group jaki preo kabasaw hunta kabayo asgaw! Kibaptre manler tau try! Ngam kwa badan ka group kibaya dem! Kibaya yam! Biar doai bagi panah Lord Jesus Christ bagi nyokor yakas nam no thank you Lord for the blood kulay sibon nam takas nam ikamra ibarit juga pokayin karena di wes tadi room ikamra jeng doai nang siya tuang ipi ilok itip pagadan iway iti yang pernah kibiriw kikali balay pipo di yang pernah ngapa kapag kenal yang o Krisula pa ikipop juga halo kading na. Man step mga dem ng tapo kamera. Kapag kenal puro pagmiya kaslam nakabata juga. Man step mga tanhak ay ruem mandawano try. Nalong kumni yung mga ilok juga ilong kumni kikon para lain ko kilo kumni. Because of the blood. Namar kaslam ukon ang blood joblay. Ngap kuha pa pinilek kay siya pagkasnam palabi. Kuha ay pinuhan siya kajat yung kading na. Mapipandan buram ya kasnam. Ubel siya sar, yun kay pagkasnam. Pagkamaksyat kay kamakado kalang kabalay. Ubel siya sar, yun kay baru pentit, ya kumpanyang. Yun kay bagay, bat kumpanyang. Pet biang siya jual lebih tegas kalau kapra, kalau kapasipaw. Ang kumno, Moses ulah syim ya kaum penyang kejing pensle, ulah pensle ya kedama dekal ba iki, iki badan haka, ulah penkentang iki, ulah syim ya kay, ulah syim ya kaum penyang, ulah pensle ya kedama dekal, apitip kamut ayu kaum penyang agak ketien ke jomblay, Dikrat ya kini berbawar, kamu ayu kaum penyang agak ketien jomblay, sabha, kaum penyang kakren iki lai teli iki, syashkor ha. Kemudian kau penyang keren, ya ka physical healing, ya ka jipun kia hakamat, marka sendiri kalai. Om kumno ketemu jumlah, kisendram ke pakai lap yutrai, kibril kibatrai bapang kibasitam. Om ketemu jumlah marka sendiri kalai, kilapan sle ya kini kibril kibapang, dah om penyang, banyak sibon kibapang, balapan kia ya ki, kisendram kile kumno, kipan sle dah om penyang, ya kibapang balapan kia ya ki, kom penyang kaya kum kadawai. Kalau kadat juga si penkia, perlebih, ladadon kita pang kita sitam lagi ni kasih, nakamet ke jopi, ladadon kita pang segai, kita pang syadam, ladadon kita pang hot, ladadon kita hayim jopi, kita ladadon kita pang kansa, wan bang siapa peliang, minta kasih, hanya kerting ke jauh Yesus, ngakulah lebih, bahkan duit, kancing penkia, nak kancing sedih jauh terai, nama ngaya lap. Ya ke Bible, ke ketien ke jom boleh bayam, ngam sim ya tu kana, seriam, ngam sim tu kana perska biay, ngalam mat, hala ke jom ke jingem, ngalam mat ikin miracles, kuam jom ngalam mat ikin miracle, ngam dan por ya pi baca tu, namar bakadan ke por, hakas nam, haka por haka jing penkia, kaum penyang ke jom try, kaum penyang ke keren, ya ke jing penkia, pi kuat mat jing penkia. Wan sibong penyang, itu misal doktor noklau banai, kini kita pastor banai, banai Yesus yang beri mentarasgi. Kompenyang keren, ya kajing penkia. Kabar, kompenyang keren ya kajing penkre, nak beta kajing wan jong nong let kurem, karapcer kau ngipi kalajan, unong let kurem unsawan. Dikenal dia Matias Arpusan, si penggut kita isati, para bayadan hayeng mane, para bayar wai revival, para bayar wai antrai pa revival, para bayar wai choir, para bayar play Bible, miak keren yung Bible, tang para badan apa aja saya lap, tak kata haba wan nung let kurem. 30% yo let, 30% sedian.
ngam te bang ni kidan ka nungut harai kidan se san spa praspa ladan praspa got dawan teriu koturai tren sau spa yo kiu shutrong sau spa sai si sepok no god did 50% nakaktir ka job lai kai ka daw bagi sai ka daw ka di kompleng ka issue ka di kompleng ki wat sing ka di kompleng ki sakri play ka di kompleng ngara ya lapro ka di kompleng ya tai kam job lai ka di kompleng lima kata katau ki ba ka di kompleng ba ki ba kompleng sa pa per hakasi wan jo trai ni tho an ya patai ntek mana badan priang belum badan priang hakata ka sri joka jing rono utrai nuan pau na bereng sa punya per hakata ka sri hakata ka por lalong tulit na pilih wan priang kitu kisan mo ay na bigi sa option ni wan priang tane po yo awang tane po yo no stay na wan priang it's too late last lamb meladai bandan priang paladai bandan priang kumpriang dapat kata kakren ke bahar ya kajing berkere nak tak jual untuk rakyat kakren ni kajing kasian bila ada kumpriang ni itu ya ada kumpriang ni kumpriang belai kumpriang kajing untuk rakyat maka balai kumpriang kakren ke kumpriang revival kumpriang juga kajing pesle oh nasimanong hallelujah kumpriang jo kajing pesle wala pesle SM yo Saul la pesle SM yo Samuel yo David mene Samuel rashim yo kumpriang kadak jo kajing penkubor kumpriang kadak jo kajing penkubor jo kajing pesle jo anointing jing pesle kan hap ai go you try anointing kajing pesle ka kamkor banyak ka kser banyak ka rupa Isaya sipo arpunyo kong no kajing pensle kan pentukut ya kan lengkor piare kai ba kajing pensle kiwan kilun kor kibakia kiwan kijing ale kibakia kiwan kijing pang kiwan kijing pat kijing pra kiwan kijing jia kiwan harkom balai piare kai te ba kom pliang jo kajing pensle namar dei ta kom pliang kiwan pentrai ki bo jo kajing dom dei ta ka bor ban se ba ko jo balai dei ta ka bor jo ka revival don play ding revival hem hakka do jo pi ko para bagai bi upai la jo ka presbytery don play ding revival hem don pnyang revival hem asyapting ya pidan da pnyang partai ko pnyang jo ka niam bagi jingle ki batang nasla pnyang ka krani ke lai tali kumpriang juga jing perkia ya kamet Markus beliau khalai kumpriang ka keren ya jing perkre nak tak jing wan ka jong trai Matias ka arkusan kumpriang ka keren ya jing persle ka jong mesi ba ko jong blai nebus Belshazzar ulai le kai bat ka kumpriang ulai le kai bat kumpriang nama kata daw kalawan kajing pitar kajong belai ho ndai tak boleh lekai ban kompnyang ong kaktin kajong belai ulamane yang belai tau kepada kesiar pada karupa pada karnong ulamane lagi belai tau berkata kalau pembitar yo belai nama boleh pemsaria yo belai ulatip nak dadong syadong bagi lagi makentang pemsyudai menjelekai pada belai udah berkelah apa ndai ulale butlop ulale pemsalia umi nak jesegala ulai benjien ulai pemsalia lap kacing pitar gajau pelai Maria poyeng tram kami kakti ya kekenro ngamudur kamu tu brio badang ngana jese gala oleh pamsalia Maria poyeng jeping kelalendang heart attack pikau rius pak belasaras kemau rius pak layu asyipon kiji kayu Abraham bagi perlok bagi brio jolai oleh pamsalia Maria poyeng rius pak Maria debam pe television jeping kelana posyuki raasya wetland heart attack Kibreu kia royu unil lawan raya kapa ya katok om posnong ulas nas lo posnong habeneng lenyar ko Lazarus penjau se ka hapertei ladap ki kali ya royu riu krau riu dan buram habeneng ko kapa Abraham pase ya Lazarus balai siam tre na pai shoblei syutre ban no iki blai thau jo ka parthai ka blai thau spa kam dei ka spa ka dei ka blai thau spa
Parang bayan uniw breu. Ulam mani gini kiblay tao. Jokarnya kerupa kaksian rupa karanong. Kan iru kalalong play kari joki gini kisgay mau pindu meneh. Bakari ka jot ka pra ka ikan dia katu ka tem palay. Ilay mani tani kaksian rupa karanong. Bayan kalay ka puar bayan thai joblay. Kung ta lapay kalap kajing pitar ka joblay yo. Kalap kajing pitar. O kaktian joblay kalabi kaktiya ka kenro. Marami kaktiya ka kenro. Uni ubreu pa sarong, uni ubreu pa meng, uni ubreu pa chus ka udan kamplay. Ulan jeseng lese, udan nakaben ka baar, udan nakaben ka balay, udan na po iya mane, udan chpaka diang juna yarap, udan chpaka mon jese yarap, udan nanti, udan sekian, ulan pom salia. Uang la diang la yo sel jese yarap umtre kala ka bamot. Mari po yeng kami kaktiya ka kenro. Dal syasar ada bisyare me. Ada bisyare bentan kali ka last chance me. Bentan me dan himane. Mentang medang tu aja senggala penuh penting, ketua ketika chance ke bakadu kalat ke bakadu ini. Melati ban IT ya ketua kepor, melati ban Thai show play, ya melatau, pala shem, bameduna, parlok bayi juga, kalap kajing bitar kajing play. Ban markom tahi, ogak tian kajing play hakatahi kami, hakatahi kami. Lawan menpejat ya kahimah jumlah usim Darius. Lapan jat, lapan yap yul, lapan bodoh, lapan jat ya kaya kasam, lebih, lapan perai kaya himah tu, pelak pelai, kadau kalang, boleh lekai, baru pelai, pelang ya tu kita batai kiong, bau ni, ubel syasar, ulah kelat no, khap keloi nanta, uang ulah yap akapor, kemudian ke South West nem, dan South West nem ulah kelat no, ulah kupa juga. Uem hadu si spas dem, wan naka family ke baya Islam ba. Ukpaju bo ketemu nabadinas, uem hadu si spas dem. Ka keme jongo, ka gupi, ka em hadu kendai pu pras dem. Bat ki wan naka family ke baya Islam ba kapta. Bar muslim bel syasar utharai bandang Islam. Ma baru ayeng ke baya em kendai pu pras si spas dem kapta. Henrei udiu breu, ulayap hakarta ka South West nem, South West nem. Balai Job lai pen reu khat lai khat sao. Kiba klem blaya ka donor ki kan show ya kajing pita. Khat ka khat sao ki yap habam pat dei por. Ki yap nang ne na perthai. Ki yap shadu syapam jukut. Palok baye jonga. Kani ka ju kan jia lok baye. Maaf ya nga. Kani ka jia sengalap ka bakhatu jukam tak segi hang ni jaga. Ngakwa ban kran dia kajing shisha ba dan ma pedeng jopi ki ban hap je keduk ya kini kijing jia. Pila banyak iya kakti juga jipitar ke juga mulai ke yeng kesam ke jopi. Oh syaitan nak apa wan penjai ke kosneu ke yeng kesam jopi. Kakti juga jipitar kelawan wan dok loi akan jing jopi. Kelawan wan ke jing jot, kelawan wan ke jing pang ke jing hitam, kelawan ke jing kodet, kelawan wan ke jing jenjar, kelawan ke jing pat ke jing pra, kelawan wan ke masyar kai lok baye juga. Kalau dia ayu Belshazzar, bahkan ayu bahkan dia yang apa je piye kini kisri, larang ia lekai baru belai. Kajing kat yang ay macam piye kani kasgi kalong Thai show belai keloi Shua bakan mi kakti Shua bakan lam kajing pitar kajing belai Wanya lekai shua bakan met jopi Wanya lekai shua bakan tempal bakan tabanakal Ketu kurukam bam kurukam di kurukam keren kurukam kana Bret doya ka hakjat jo kating pernah mentang kasgi Wanya lekai shua bakan tabanakal Wanya lekai shua bakan senam kajing kolam perat jo belai Wan ban syem yang senam kolam perat jo belai Patap yang pi yang yeng kasam yang baba ikong tay dodo na kasam Kalbari, wajah lekai cuma tu kepeniang ke makan jablay, kemudian rai kejing penkiak dan kejing pang kejing hitam, wajah lekai kejing penkrek, nam tak kejing wanasin kejing utrai, wajah lekai, bersih berkuju, nam kejamel pun sin kalau wajah lekai, mentah kasih, ngan mi nang dengan rai kejing rai, sri baba puji Yesus sakit pop juga, ngan mi lekai cuma kepeniang belai, bayi mei juga nyamat dia kejing penkiak. Ipapa juga ma dia kajing penkia, ime pa ubaba kong tei dodok ken ma dia kong priang juga kajing penkia. Kita kibadan apa hospital kita rayeng, kibadan kajing sitam ken ma dia kajing penkia. Bagi ingin namat penkre anta kajing wan kajing utrai. Bagi ma biang ya ki pliak ding jo kari Bible sa sisin. Pikolo naman Thai show play ya kadi kanot Thai segi palapi. Ngala pedep ya kajing alam syakri berit jo utrai. Ngapa syak sepi ya kadi kasgi. Pikolo ban Thai show play kat bagi dan dan dia kacaka ke bakentang tu ni pedang dia kacing doai kan dia kepuar ni pedang bakal dia kacing doai kan khati ke pelak aja ya rap dia ngam jerai tu kacing doai sans palai buat
Ketika pandemi kerja, walau dalam perang tapi kita buat pay supaya rakyat kita bisa jom kloi rasa jom, ni mendan pos lem kerja pun, ublain kerhui pi, ublain rak kelapan lapor si badan, ngai syatai syatir, ublain kerhui pi, si yang mana ngai ublain kerhui, ya kai si badan ublain kerhu, begini kita kalau rak barok, kak kami nanti, hapok kenyak minit ngai ihang ni try, han ni kejat juga tim pernah kejok try, ngai yang menyerwai ketua kejengruai, wat kentai ku Jisu jam not, sengau kayam jonga, apa medang kot ekiway, wat kentai jenga. Jesus kau kayam jonga, apa medang kot ekiway, wat kentai jenga, san spa like wat yang menyerwai ke kejengruai, bat kibala rakti, bat perakti wan marek kloi, kepeneng kamdeng kapatat dor, bat like nak ketua kejeng pitar kejeng belai kamdeng kapatat dor, kelak bayi jonga, pihapan yang persyai kibor jonga kejeng dum, pihapan yang persyai kibor jong saitan, pihapan yang persyai kejeng persyai jong saitan kebot, mina kejeng apa pidan, wat sini sekhmat kloi, kalau ini si bot kita iklara, wat sini sekhmat kloi. Wan kalau kan marek kloi, marek kloi, marek kloi, orang lagi wan cuki wan kloi tu kan. Loki wan kau mu ikat tim kejeng kloi, loki wan kau mu ikat tim kejeng kloi, kejeng kau mu ikat kapai kejeng kina, kejeng kau mu ikat kapai kejeng kina, warai kejeng kit kibakia jadi pisau terai, warai kejeng kibapai kibaperai jadi pisau terai, warai kejeng kit kibakia warai kedokor kibapak jadi pisau Yesus. Kita kedua para nampok yang macam-macam kloi kejeng kau pasti, wan para sabar ini para sabar marek kloi. Wan lomba para sabar, wan dia lomba. Kita kena jaga, kena sibuk kena jaga. Ada para si badan macam kena. Kena para si badan. Nanti nak jaga, nanti nak jaga ni. Biar kata Yesus buat kloi. Buat kloi tapi jaga.